Om Swastiastu. Inggih. Oratu idedane para pamirsa sareng sami titiang. Suku Santi paiketan Arya Wang Bang Pinatih Dusun Sari Merde. Sane mangkin jagi ngaturang geguritan. Sane memurde geguritan Arya Bang Pinatih. Sane keketus saking babat dangyang Bang Manik Angkara. Inggian pengwacen Dane Gusti Haji Mangku Saribang tingkalih Ibu Dewi. Sane pinaku penegas titiang Aji Nale. Mako pemucuk penglingsir Dane Gusti Haji Mangku Saribang pinake pemongong Pura Pusah Saribang Sari Merde. Inggih sane mangkin pacang kelanturang antuk ngewacen. Gagesana hidapan lo Inggih ri sepo pamit ide dangyang Sidi Mantero gumanti ras-ras gegesonan kadidu memargi dan cerita mareng margi nenten ceritiang risa jeroning lampah pemargin idane sampun parabda mareng adoh maning sampun rawuh iriko ering dehu utawi griya rares ngojok kagedongan napkalaning punika rares kadi dedangyang Sidi Mantero jumujug rawuh iriko ring gedongan ada sang abang manyengake kadri puterani dane ido sang bang punika ngantenan hidapan makdamas makwe Ratu Agung yakti kekantenang inggian ajenidane punika maktu mas dahating akeh pisan Eda sang
Sawaning punika kekantenangan tuk puterani dane sane mangkin ide sang bang manik angkerat gumanti nakenang punika kewentenan masih Hidangan dikang mareng aji sakraris kadi debang manik angkeran mepitaken iya cematur majeng ring ajinidane dia boleh sing mapinawag titiang ring palungo haji menawi ring dijo palungo haji puniki poleh mastur maning kathah pisan puniki haji Idapan itu makayonang riwau kadiasa punika munguing atur ide bang sane mangken munguing kewentenan ide dangyang Sidi Mandra mapi kayun-kayun dari sejeroning angen Mami ngedang Mas puniki sajeroning pikayun iya dari sejeroning angenidane wantah ngemingitang pasuwicanida batarane punika manik angkeran kadi sarangat mangada sakemawon munguing pikayun puterani dane pemekasi debang manik angkeran pisarat pisan mang neside sauning saking napi menawi wiwitan masih punika hidupan hidup dumuling mangandika inggih sane mangken kadi ide dangyang Sidi Mandra ngerentehang bebaosane mangkin ada cucut menakini Duh, cening okan ajine sayang toy dewo. Nah pengide haji do pesannya ni dewo jag cucud lakar nakonang uno kene nyentuh jening. Yaneng cening arasa durus sambil
mawon yen kedah buku dewa lakar arsa lakar do teken masene lautang kene Bapa pajang mangijeni mapan rasa sayang ajine marep tekene dewa ngudiang sing sido lakar picang aji marep tekene dewa jeneng manik angkeran kedap pisangan pajang diastun kadiasa punika mungwing pasoecan ajenidane sake mawon kadidebang manik angkeran gumanti kedah pisan mangnusi dauning wiwitan paijo emase punika done inggih duaning rasu pisereng tur maning pisarat pisan mungwing idebang manik angkeran mangnusi dauning kawentenan paicemase punika kadide dangyang sidimantero ndakating sayang pemekas sering puterani dane rares ngandika kadide pasuecan ingyan emase punika sane mangkin kenikeyang ida eman reng duaning rasa sayange rasa kapiolase majeng ering iyanak manik angkeran sane mangkin tuaning sampun kauningin makewiwitan ingyan masih punika bawa sangsane mangkin kewentenan hidup bang manik angkeran
nunas emas pajang angin majudi Tur maning kadi debang manik angkeran nunas mine kadi mase punika gumanti pacang ke angin memotoh utawi majudi. Inggih. Ratu idedani para pamirsa sareng sami kadiasa punika presido antuk titiang aturang inggian daging gegitayang sane gumanti memurde geguritan Arya Bang Pinate sane kaketus saking babat dangyang Bang Manik Angkera menawi teu ari sajeroning titiang ngaturang gegitayan wenten kirang langkung atur utawi basa-basi teu sane nenten manut ari sajeroning ngarse titiang ngelungsur gengrene pengampur maka cudat uputang titiang antuk uncaran Pramu Santi. Om Santi 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 Om.